这个走的，这个听众是再直接，रुको यही दोनों होगा वो नहीं होगा बचते बचते कोई बात नहीं अभी तो सबसे डांगोर मांस मुनी उसे चावल तो 진우带谁？妈上我这，这wait boleh sih jangan lah सबसे बड़ा मच्छी हाथ में ही हुआ है इतनी तो भालना मैं सोचा पानी में तो बड़ा नहीं होगा ओ भाई एक दिन ये आयो बड़ुआ ये तो रुचि कानी बोले तो बोला itu lah bos itu vida bos नहीं तबे खाना खान bos फ्री था गया से belum dah belum dah nanti ketiga भाई तो चंग स्टेप चाहिए ना मैं नीचे ला तो पानी लो ai cái này là cái gì atunggu आगे मछली निकिता नहीं होने वाला आपका मेरा कुर्सी कहाँ है哪不是就把我让他把的呀，吃饭的，哈。 Nila, How was it fishing? it was wonderful. The biggest fish This is the first time, nah. after a long time. After a long time. Ah, con thằng này đấy. Wow. Nào ấy, chắc chắn phải làm. Chưa, phải làm này, ăn làm phải. Chưa, đủ số người lên, đủ số người vào. Đây ra, Quân thằng mấy bọn này ăn rồi. Đây nặng, cái mình làm. Mình cầm chứ rồi. जानो बड़ा वाला है वो ये देना चलो वाला है नीचे का तानो भाई मैं ही मच्छी बन गया था Even by Pujio. How was the dad fishing today? Oh, it was really good. But whether I was the fish or the fish were the fish was the only biggest problem. But what the try? The sands were too thick. Light people like them have to. But we hope we get the at least some catch. Rumal kasi, kumba. Yes, sir.